Pozdrav dragi prijatelji. Dobrodošli u još jednu epizodu, nominacija, Reality Remix. Gde svađe nikad ne izlaze iz mode. Anneli, koja drži mikrofon kao da je čarobni štapić, iznosi svoje mišljenje o ovonedeljnim potičcima Urošu Rajačiću i Snežani Jovičić. Kao da smo na sudu, a svi smo tuženi za nedostatak reality svesti. Anneli kreće sa svojim sudom kao da je sudnji dan, a ne nominacije. Uroš se po njoj zavozao. Zavozao kao da je izašao iz škole vožnje i upao u prvu jarugu na koju je naišao. Maja, koja je uvek u centru pažnje, optužuje Anneli za kopiranje stila. Kao da su u reality modnom ratu, a garderoba je ključno oružje. Okej, sve je to u redu, ali da hoće bar malo da se zapitaju, a gde je pamet. Da li je važnije malo, ali samo malo poraditi na sebi, ili šta će obući? Anneli odgovara, ti prekopiraš mene. Kao da su u reality školi, a kopiranje je postalo glavni predmet. Hoće li se Maja i Anneli ikada složiti? Hoće li Uroš prestati da vozi brzo i besno kroz ovaj reality? Kad će smak polusveta? Previše je odgovora bez pitanja. Držite se uz tebe, jer ovo je reality, gde nikad ne znate šta će se dogoditi sljedeće.